Shodno naređenju predsjednika Republike, vrhovnog komandanta Vojske Srbije i oružanih snaga Srbije, naložio sam podizanje pune borbene gotovosti svih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice, policijske brigade. Koliko odmah da se stave pod komandu načelnika generalštaba i posebno položaje predviđeno operativnim planom. U skladu sa tim, želim da vas obavestim da jesmo u teškoj situaciji, ali da ćemo dati sve od sebe i da ćemo brinuti na svaki način kako da sačuvamo mir i stabilnost i ne samo to, kako da zaštitimo naš narod na severu Kosova i Metohije. U skladu sa tim, a posle naoružavanja Albanaca i posle podizanja njihove borbene gotovosti, preduzeću sve mere da zaštitimo naš narod i sačuvamo Srbiju.